Bible Society rong bol na hian Bible Society Zaipawl te hi an poim em maya lunglei branch poin ma kan son zela mimal rong bol na hi tangkai hle ma se ahu hova Zaipawl anga rong kan bol na hi mi te thinlung ne tu poimo le manrua ania koran pol rang paruk Baptist Salvation Army, Seventh-day Adventist, Presbyterian Church of India, United Pentecostal Church, EFCA te atangarim khom member som hi le pani ania anom na ko thana po ka Zaipawl member te hi mi poimo mi chuang klai anni lova mi poimo tak mi tul tak te anni awangin anin pek na athuk mawangin he Zaipawl rong bol na hi kal thei ram ani Zaipawl rong bol na hi anunga pathian point amang tangkai ani local TV ate all India radio lama te rong bol na an nei te po mi ten an ngai sangin an ngai hlut pui in an thinlung ne tu ni zia report voini thleng hian kan dong thin ani ten Bible Society rong bol na campaign kan nei ti hlotling tu berpo an ni Bible Society campaign na piangin Zaipawl rong bol na hian mi te thinlung hi an ne em thina Zaipawl te hi pathianin amanga pathian tharawin an fakna la sak te hi amang zelang ti po kan be sei ani ten Zaipawl member te hian tuar huam le chan huamin rong an bola anin pek na hi thuk ema an rong bol na po anunga pathian ramtan an nei an ui theilawa atul anga rong bol na tan an pezel mayani mitam takte ti theilo tuar le chan huamin rong an bol mia zel ani hengzong zong hi lalpan tharau mal somna tam tak khen zel selati po kan dua Bible Society rong bol awangin lalpa chu fakin omzel ro se